Praise the Lord. Yaro yu try. Jay Masi. Nyango yu try hagene ka step ko manda. Bawa yo ban nyerap ban yalam na ka benda jangi. Ya ka pangin yo ban pelong hagene ka jeseng hagene ka pod ko manda. Ngai ko play na ka benda jopi baro ki bedan lang ban sakri yu try. Ba kumju yu pi ki ba yo ban ya shashkor lang ling ba ka ne ka online service ke papila ban pet ning baki mobile phones ne ki laptop ki jopi to believe yo ban kerku papi yo ban shakri lang ban ni. I want to greet all of you who are present here and for those who are watching us through YouTube, through your mobile phones or laptop. May God bless you as you worship with us together to glorify the name of the Lord. We will start our service this morning by singing a song either in Assamese or in Khasi. For those who know the song in Assamese, we will sing from this booklet, song number 4. But for those who will not be able to sing in Assamese, you can join us by from the Jingruai Shaman Siam, number 353. Tingin niyo panirwai yang kini Jingruai ke Baningkong ke Jangi ke Jing ha ke khtiat Assamese bahok dirihai isor but ha ke juga por nginya banruai ha ke khtian Khasi na ke Jingruai Shaman Siam ke Jingruai ke balai spa sopulai de hadian juga ni ke Jingruai ngakhat ya I Sham Kongjo ya ke Banyo banyalam ini ke Bapule banduai. After we finish singing this song, I would like to call upon Brother Shem Kongjo to lead us into Bible reading and prayer.
tua pengin yo ban pendel na jing duai ne ka step bunda an puli thendia na ka ktien ka jong play siam na ka ne ki sam ka shispa adhoi ka khot ka ba lingkong adu ka khot ka lai ter ki kentien ki ba om kum ne ngan khmet yala ki khmat shakilom nangno kanwan ka jingyarap jonga ka jingyarap jonga kawan na utrai ubala thau ya ka beneng bat ya ka khndo olam sha bakan khi ka kejat jong mi utaw basumar ya me on samthia tung pendam lang jidwa ya yu ya me ya play but ko pa ji ba ha beneng sai sen pat ha ka step ka bamtaya ka bangila yo lang kum ne try sai sen pat ban shakri ya ka karteng ka ba im ko jame rangkat bat ki para banget ki badon lang hangi bat ki pom sim la don ru try kan rat ki bi os go ki jing dwai bat ki jing shakri ka jomi ha kan kai yeng ka bakan tang ka jomi long bar kar khu na ka bata jomi lang par atrai kan rat sai sen pat ai bor ai men sim ka jing im ka jomi ya ka jing shakri ka jomi ya ki kam ki jam ki jomi don rekat leng ma try ri smar su khan ma try ki jing im ka jomi I wai smar su ka try ni par lang rekat ya ka yeng ka sem ka jomi try rekat ki par lok ki para jor ki para marjan ki para marba ki badon na ni ha ka kenti ka ba ma try sai sen pat long ba kar khu jing im ka jomi ai bor min sen try sai sen pat it why ka karteng ka jomi try cheese ni par amen. Thank you, Shem Tongjo, for Bible reading and prayer. May God bless you in the coming days as you continue to serve the Lord. We will move ahead with our service. We will have some prayer concerns and pray together. Agoniga Janmiat Agoniga step komenda. Tongin yo bania duai lang agoniga por komenda. Nginia aingo lang yo try. Namar ka chingong ring ka jong ngi aingo yo try namar ngi I apreng kini ka protei ka bai tiang ka bai mang I apreng kini ki jingja ke badan saudong jongi ring aingo pat yo try namar bo try ulong ring ka berni ngi aingo pat namar bele bo try sim ino ini tungin itu wai lang ni ka por ka mantang ngin aingo lang yo try namar dei mo bolong ring ka berni in so aingo but he deserve all the glories, he deserve all the praises. Our God is an awesome God. Our God is greater. Let us pray together. Hallelujah, hallelujah. Drawing you want to come out, Jamaican, go Jesus, how can you step coming down? You want but I know here, Jamaican, go Jesus can run. We want to lift your name to the highest. We want to praise you. We want to glorify your name. You deserve all the praises. You deserve all the glories, oh God. As we worship you in this morning, God, we want to lift your name to the highest because you are the King of Kings and you are the Lord of Lords. You are the Alpha and you are the Omega. You are the beginning and the end. Oh, hallelujah. We want to praise you for all the things that you have done into our life. We thank you, God, for everything, for your protection. It is because of your grace and it is because of your mercy, oh God, that we are able to worship you in this manner. God, we pray to you. We want to praise you, Father, that we will be able to be grateful to you in the coming days as well, oh God. We will not be tired to worship you. In Jesus' name we pray and ask. Amen. Tungin dua lang gini ka po ka benda, nakabenda ki para bangin ki para napareng kajing pang kajing sistem. Let's say pi gini ka po ki bayo pani syakri lang bangi pi dan napareng kajing pang kajing sistem. Uci suang lada pi duai akakerteng kajonga, pan akakerteng kajonga uci suang yang katangan le. But agani ka step ka benda kita kajing pang kajing sistem kajong pi ublay menyawan bengkia. We will pray for the sick people, those who are not keeping well. Because Jesus said that if we ask anything in His name, He will give us.
So let's pray in Jesus' name that God will heal. Hallelujah, hallelujah. Heavenly God, once again we want to pray for those people who are not keeping well, for those people, oh God, who are suffering because of their sickness. Some of them, oh God, many of them, people in the whole world, oh God, who are suffering because they are infected with this COVID-19, and also for many others, oh God, who are suffering because of various diseases. God, we pray, we claim your healing touch upon them, Father. We pray that in Jesus' name may they be healed, because there is power in the name of Jesus. We claim your healing touch, oh God. Heal them. For those who are watching and worship with us through online videos, God, we pray that you will bless them, heal them, oh God, at this time while they are watching and worship with us. God, touch them, oh God, and heal them in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. God, you are still the same yesterday, today, and forever. And we know, God, that you will heal each one of us who are not keeping well. In Jesus' name we pray on us. Amen. Amen. Once again, we'll pray for the service we'll dedicate to God. We'll pray for the message that we will hear from our missionary, Reverend Michael. He is a missionary there at Krukajhar. Let's pray that his sermon this morning will be a blessed one, and we will be blessed. And also for a special song that we will hear from Miss Anisha, that God will bless through the song. And as you listen to it, may you experience the presence of the Holy Spirit. Let's pray together. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God, we want to pray once again for the service. We dedicate our service to you, Father. We pray for your word that we will hear from our Pastor Michael Lamaria. God, we pray that you will use him and you will anoint him with your Holy Spirit. His word that will come will not be from him, but it will be through you only, oh God. And also we pray for the special song that we will hear from Miss Anisha. God, we pray that the song that she will sing, oh God, it will be a blessings, and many will be blessed, and we will experience the presence of your Holy Spirit upon each one of us. So Father, thank you, God. We submit the rest of the time and the whole service into your mighty hands. In Jesus' name we pray and we ask. Amen. Before we hear God's word, we will listen a special song from Miss Anisha. The golden shore, and minor keys to Zion city, where beside the King and Lord. For there my heart has found its treasure, priceless mine forevermore. Rejoice now, oh my soul, for his love is my reward. Fear is gone and hope is sure. Praise is mine forevermore. Come rejoice now, oh my soul, for his love is my reward. Fear is gone and hope is sure. Praise is mine forevermore. Come rejoice now, oh my soul, for his love is my reward. Fear is gone and hope is sure. Praise is mine forevermore. And mine are keys to
Thank you, Miss Anisha, for the song. It's such a blessed song, and thank you. May God bless you as you continue to serve God through your talent and through the songs that you keep on singing. May God bless you. And at this time, before we hear God's word, let us sing one chorus. It is a Hindi song which says, Yeshu Masih. तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। हम गाते हो सदा तू राजा होगा, हे राजा। तेरी महिमा होए सदा, तूने प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, तूने पापों से छुड़ाने को अपने बेटा के कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, अपने पापों से छुड़ाने को बेटा के कुर्बान किया। राजा होगा, हे राजा। तेरी महिमा होए सदा, तूने प्रभु हमारा खुदा। गाने हो सदा, तू राजा होगा, हे राजा। तेरी महिमा होए सदा, तूने प्रभु हमारा खुदा। तूने प्रभु हमारा खुदा। Akan ikapor kemenda, mini snow no ikakubor, dari pastor jengi, to beliau nyaman ke ku ya pi pastor, api yo ban ai ikakubor yang aktin ke jauh beli. Tung ini macam sekolah. Ngai ngo yau trai na kabanta jangan na step kabayo ya kana kalat ya kaban ai ngo yau trai na kabanta kajeng dalam dekat kajeng bat ngilang baro kom ki para bengai ki jong kabalang kajeng blai na kalabat asam ai ko blai na kabanta jong phe ki para bengai bait jenga au Jesus Christ obalong unong pane bait jengi tips camp para bengai ba hakine kisni ki balong kisni jang kajeng jenjar jang kajeng kuslai ka crowd tam na kabanta jongi ki bangai bat na kabanta jongi lang paro ki badon hasla jong nang perthai bat kane kajeng jenjar kajeng kuslai kolong
na kabanta jong uno virus ubala sin kerteng ya o COVID-19 te ngite prabanget pun ki prabanget ki sikri ki jong try ki bala sakot pat ki don ro ki badon ha ki jaga ki baper ki syam lala ban phai hala ki jong ki sem ki don ki pastor ki don ki evangelist ki don ki missionary ki jongi ki badon syapar jong kecala ke jongi bat ki long ki basakot tela kata ro rabengit isngau ban aingo yo try bahado kene keski ke bamenta utrai udang dan lam rekat bat ngi ki rabengit bat ngi ki bangit ki jongo la sibon ke mensim ke bakotor hasla jong ke perthai ke la dukno dela ke jingim ke jongki na ka banta jong no virus bat lakat taro ngi kum ki banget ngi kum ki para banget ngi dang im dang sa ngi dang yo ya ka ban sekri how try ha ke ying lene ha ka no ke jaga ka ban ni don le sela dang im yo ban let ha ke ying ko jong try ro nrai gi yo ya ka lat hala ka jong ki ying ke sem hala ki jong ki office hala ki jong ki leng commission ngiyo ban duai ban kerpat how try balong unong penimba ida jangi te pra bengit akan ke step ke bamenta ngakwa banyeslok ipi nak ten ka ba im ko jong try ka ba ngilayo ngilatip bat bangilayo sngew ya kena ke kamba ka ba uji sukris ulale hakapor kabodon hasla jong kana ka perthai takiba ong kumne ketin ka jong play naka gospel kat kum o lukas haklanong ka bakhat nyaw kodakot ka bakhat wai ter kiong kumne kalaji kiong kumne u jesu open code si phongut ki bapang nyang tholi kalajia ro haba udang late sa Jerusalem baula late leng baru napdeng kari Samaria bat kari Galilea te hawa udang late apo kawai kasnong sipawut ki rangba ki bapang thiam no le bang nim thole kelaya wan tan ya u kida yen na jangai bat kelaya pertajam kira ong ko jisu kenra tois ne yangi te haba ulayo iyaki ula ong yaki kelet pen iyalade hakeleng do kala jiate bakat ba kidang ya let la pen khut yaki owei te naki haba ulayo i bala pen khut ya o ula wan phai udaya ro penon buram ya ublei dakatin bacam bat ula dem krup hake kejat ke jongu oda ngu ya o onete ulong unong Samaria o Jesu te udaya tho ula om sem la pen khut ya ki sipo hare hamno kita ke khendai om sem la sem kibalawa kibalawan phai ban ai burom ya ublei hanrai tang une unong we te ula long ula ong haki to ha ula ong ha o to yen jot thelet no ro ka jinge chomme kala pankhia ya me ublen korkhu ya kene ke kantin ke ba im ke jangko ke bangila yo ban pule ha kene ke por ka bamenta hanne ki ong bau Jesu Kris ulayo ban penkhot ya ki bapang yang tholi bat ki balong ki rangba ki badon sipau ngot kani ke benta pra bengit ke bangak wa ban ong ipi bangin yo ban pek khendiat yalade bangin yitru yalade bakatin ko jong blei ka e ka bakwa ban ong ban onda bagi puli bagi puson ya kene ketin ka jong blei ngila ro ban perkhat hang no ngi don
ngidon bat kita ki grup ki bakhandai ngut ngidon haga grup jong tau we obawan hau Jesus Christ obalong onong Samaria obawan daga kentin kabacap banwan ban pendon boram ban yaro ya kekerteng ke jong trai obawan bandem krop hakis kejat ke jong Jesus Christ bat bala aingu yau trai Jesus bala bengi haga bengi hapor bagi don hasla jangan ka pertai ngia kendo sebon ki jige sebon ki jing sosi sebon ki jing jenjar sebon ki jing kadu sebon ki pang ki sitom bat sebon ki jinge bat ki jinge le bat leng ke lengba kine ke jinge ke babon ngiwan hau Jesus Christ ngiwan ban pan ya ke jing ai ke jing u ngiwan ban pan ya ke jing isnei ke jing u bat namar ba ulong upa jengi bat ngilong ke khun ke jing u bat ukar khuru yangi habangi wan hakmat ke jing u harai kalong ke kabaskausi prabengen ba ondang iwan Jesus Christ kumki khun ke jeng o ondang ilayo ya ke jingkar khun na ke jeng Jesus Christ ondang ilek pai no ngim yo ngim wan pai syo sya o nilong kumuta kum kita ki khandai ngut kerang ba ki bala no ha kana ka perthai ki bala no ha ka ji sobha jaga perthai bat ondala dep ke jindon kam ke jengki onda dep la yo ya ke jindon kam ke jengki nau Jesus Christ ki no ha kana ka perthai hakapor ka baki pang kisitom hakapor baki jinjar ke jing khuslai hakapor baki wan ke jing du ke jing kerdu di wan shau Jesus Christ banyo ya ke jing ai bat ke jing snai ke jong u harai tang hadin kat ko kat nepat ke laja no bat ke na ke perthai bat ke jing saubha jong perthai ka Bible ka yathu yangi hakane ka bentah ka bangila yo ban pule yong ba ineki ba Jesus Christ open khut ya ki sipomut ki ba pangyang tholi bat kine ki rangba ki ba sipomut ki wanu Jesus Christ banwan pan ya ke jingis dai ka jengko ngimtip hadu katnos nem tridon hakane ke jing sitom namar kene ke Bible no Lukas semlala banyathu na ka banta jungi ba katnos nem ilangat hakane ke jing sitom lana no jingpang nyang tholi la panlong asnem lana sausnem lana andrusnem lana prasnem lana sipusnem ngimtip kala banlong ro tam ya kita kisnem nadu bakilayo ya kene ke jingpang yang tholi nadu kata kapor kilalong kibalasya kentaj na kaying kesem kilasya kentaj na kikun kikti kilasya kentaj na kikmi kikpah kilasya kentaj na kibaying hasem bat ya baro eki imlang saklang kilasya kentaj no bat ki im haka jing im kabasar kai haduk kata-kata batru tangka wei kabaki ki dei ban penkrek kat padang yat kisngi baka jing im ke jongki kajan halum jing tep
berkat kat no kalong kajing sausi na kabanta jauh kini ki rangba ki balayo ya kena kajing sitong kadon kata kajing sausi ke kli jongki bat kadon ka waipat kajing sausi ke benta kena kajing sitong kena kajing pang ka kehilangan kadon kajing sausi yaki namar bakiladu yaki khon kikti yaki lok ki jor yaki kmi ki pa kimyo banyasa banya demlang banya bamlang habaki kuwa ru ban rung hakasnong ka thau kila sakham kila sakbe dakasnong ka thau bat kalong ka jing sausi ka bakrau naga banta jang kini kirang ba bat sengamu bahakum kene ka por ka baladuk jing karmen haka jing im ke jengki haka por baka jing im ke jengki ka ya haka jing tum ka bakrau tap haka ta ka por kiya banyak kendu yau Yesus Kristus batang sui kendu yau Yesus Kristus lawan dia ke jing karmen lawan ke jing syai ke lawan ke jing sokmen haga download ke jengki haga por ke bau Yesus Kristus uyat lengba jong kata kesnong bat kim syam lala ban penlok no penlek no ya ke por bat da ke jengyo ke jengyo Yesus Kristus kelek mare kelek pertah bat ke sim ya kena ke kabu ya ke ban kerpat ya Yesus Kristus ba Yesus Kristus onyo ban penkhia na ke banta jengki Prabu beite jengi kane ke jing sitom pang yang tholi akapor ke jong Yesus Kristus tolong kejimpang kabasarkai hadu kata-kata bat kumba ong ke tim ke jongblay la da don manu bayo ya kene kejimpang kedai ban penkendriak no na kesnong ketau kedai ban bukar pang no yaki syabar jong kesnong kumbangi i hakini kisni ke bamenta ladadon mano bayo ya kena ke jingpang coronavirus ke bangi ong hakini kisni kibala penduk jingkarmen kibala penskau si yangi bat ki donru ki bangit ki jong try kibala duk no ya ke jing im ke jongki nau no jingpang coronavirus ladadon mano bayo ya ke jing sitom kidai ban penken riak no kumbagi iya kini kisni ke bamenta habagi pet bagi supule ke tin ke jongble ngemla ban mudur hadu katno kata ke jing sausi hare mentapat ngelas ngautu lengba ke jingwan ke jonguno coronavirus ha kena ke pertai ni kibapang ne kibampangro kibadon sabar jangka snong kibadon sabar jangka state kimla syuk panwan rong bat lada ki kuak ban rong ru bila don ke jaga bala ban bu kerpang na kabanta jongki ban pek ban yitba na kabanta jongki ka don em kana ke jing sitam ha ka met ka jongki bat ki bakwa pandai pai ki ki semro pravnit akini ki singi i kimla pandai pai kumto tang sekwa sura yo let labu ke kendon ki bapher ke jong ke sarkar jong ke health department na kabanta ban yada na kabanta
ki pajba ki badon hasnong hatau ki badon hakastet hakari te kumta prabangit kinekin papang yang tholiru hakata kapor tang siyo ya kene ke jinsi tom kidai ban i ya kin gesem kidai ban i ya ki khon ki kidai ban i no ya ki paralok ki parjor kidai ban i no ya ki prabangit kidai ban i nadong hadong jengki kendon betang paramaki hangto batkan padang yat kesni ki por Jamut kadang ban kecing tom sudah kecing im kecengki. Hari nyanyu yau try bahakum kata kapor jang kecing tu jingkermen ilayo penyesem batu Yesus Kristus. Yang nu Yesus Kristus ong yaki bat let pen i hakir rangba lendo. Bat ketin ke jomblei ke ong onda kilayat akalenti. Onda kiyat halenti kalawan ke jengsno komen ka ba crowd tam ha ke jing im ke jengki namar ke yui ba kilakot mut kata ke jengpang yang tholi ka ba don ha ka met ke jengki lapan kia yaki bat akum kata kapor jong ke jingkemen ba jong kini ki sipau mut ni i kita ke khandai mut ke rangba haba ki yui bagilas dengila kot ngila kia ba une ujing sitom une ujing pang yang tholi omdon su akamet jongki ka banangkong do ki ai ka puram syaki paralok kilit ai yaka buram syaki bainga sem kilit ai yaka buram hakita kita ki waipat ki briu ki bemtip yau bele ni i bakina ki khandai ngot kila jakno haka jingsau bha jong kana ka perthai Kim Shamlala ban ai ya kata ke priority nene kata ke jings ngu ka banongkong yau blai handrai ka banongkong ke sungu ke jongki kilet ai syaki parolok ke jongki hakita bagi ya bam ya di ki bayas ngau bha ki bayele pop ki bayele khalai ilet mare syaki banyas ngau bha patki ke jing im ke jongki ke jing skawo ke jing yaro ke jing pundon porom yau trai Jisu om Shamlala ban yo jaga hakadonot ke jongki kilawan syau Jisu Kristus kilawan hau blai kilayo i yau blai kilayo ia ka buram ke jong blai kiyo i ia ka buram ke jong blai kilayo i ia kata ka bor ke jong blai handrai ki jakno na kene ke jings kau bha jom kene ke perthai handrai ngi e tang puwe rangba obawan bandem banwan ai ngu yau trai owan da ke jing pertajam owan bandem krut akes klakjat ke jogu Yesus Kristus ban ai ngu na ke benta jongku namar ba ulayo ya ke jing penkhut na kena ke jing pang yang tholi ula ai ke jingo ula ai ya ke buram ula ai ke jing ya ro ke banengkong du ya uji Sukris ubalong ublei ubala penkhut ya ubala ai biang ya ke jing im ke bom cekut na ke banta jengku kaduk mentah bon ke breu ke bakwa banyat lang bat uji Sukris handrai tang khandiat por ke yat hadin kata kimla banyat slam kiwan uji Sukris hakapor ke bakidon kam uji Sukris kom ki khon ke jong hapakidon kam ke jeng penkhia yaki habo don kam habaki don kam ya ke jing karkho yaki
bat hadin bakila sim ya kene ke jingkar ko kene ke jingpen khia ke let phai no hadin bakila yo ya ke jingkar khoro ke la ja no hasla jangan ke perthai ke ja no rangkat bat ke perthai te kumta prabengit haduk kene ke sni ke bamenta o Yesus Kristus dang wat ya kita ke ba khandai ngut ke ranba ke don shano ya ke ba ula penkot ubala penkhia ubala ay ke jingkar ko haduk kene ke sni ke ba menta o dang wat na ke benta jong kita ke khandai ngut kumbau ong hangno kita ke ba khandai ngut o yoni suang ke jing tip yau Yesus Kristus kalong ke jing im ke bom jukut ke jing ke le menta komno nila itu yu Yesus nengi itu ya u balong tang u blai u badap da ke jing snei ngitip batang u blai u bala panle iki kamba nengila itu ya tang ba ulong ublay badap da kecingit haduk mentabun kibriu kiwan hau Yesus Kristus na kabanta kecing banyo na kabanta jong u para bengit ni sisya ni khuslai ya kena ke jing im ke jengi ke bal ke badon menta ni kham khuslai ya kena ke jing im ke badon menta handra ya ke jing im ke bom cepot pat ngim kan mau ngim khuslai ya ka namar ba o syaitan ulah tap ya ki khmat ke jengi o syaitan ulah penmatla na ke benta jengi bangim no yo i bagim nom yo i ya ke jing im ke bom cekut bat bangin itang ya ke jing im ke bom menta badai namar kata ke dau ha bagi bang ni sitom ni khuslai ni ngausi ni mare syarum syaneng handrai ni kelet pat ya ke jing im ke bom cekut tin ke jong belai o ke ong kaki kitab Sam yang ba ngila ban im nyau post nem hasla jong perthai bat lada buntan ero hapo sis pas nem ngila ban im hasla jong perthai handrai ni kambun bagi berkat ya kena ke jing im ke jongi ka bodon menta handrai ya ke jing im ke bom cukut ngim syamla ban kan mau ya ka ngim perkhat ro na ka benta jong kata ke jing im ke bom cukut namar bau syaitan ulah pendatla yangi o syaitan ulah set ya ki skor ki jongi o syaitan uwan ban rong no ki ai ke barok ke tin ke jong blai na ke jing im ke jongi bat suki uyalam yangi sya ke do jok ting ka basar khai ka bau Yesus Kristus ulah kre na ke bentau syaitan ya kata ke do jok handrai syaitan pat ukwa banyalam na ke benta jongi ro te prabungit ada gi pek syu ak tin ka ba im ke jong blai hakane ke gospel katkum ulukas sakalonon ke makan riu hakito ke dekat ke bakadu bakitin ke jong blai ke bakempen kan mau na ke benta jengi japang jong uta uruspa japang jong kata ke parsi jong uta yang basyapang jong uruspa pat ulah saros hamne ngi para bengit
bau beri uba perkat la ka benta jong ke jing im ke jong o mo urus pa uperkatang na ka benta ke jing im ke jong o ka ba menta ubam kerhai ule kerhai upong ki jan ki ba internet ubam ki jingbam ka ba bhatam ba ke tin ko jong blai ka ong baru don ro uwai ubaduk ulasaros usong hakimit ke jong o hak jat jong ke mit ke jong o ki bahap na mit ke jong o ki jingbam ke lengkot lengkai jong ki ne ki dok ki jingbam ubam ni kita hakimet ke jong o ke ladon ki ne ki jing sitom ke jingpang to jao ke bami ki basmap ut hare une urus pa syam lala banis nei naga banta jong no pado tin ko jong belai ki ong ba baro arngot kini ki breu rispa bat ubaduk ke laklat no naga naga perthai prabengit hangne Yesus Kristus layo banyathu ya ke naga farsi hangne layo thu ke kerteng ke jong Lazarus ulayathu ya ke kerteng ke jong Abraham hare syam lala banyathu ya ke kerteng ke jong no rispa titip balik tolong ba kapor ke bau Yesus Kristus Ukraine ya kena ke Parsi Ukraine ya kena ke Jinjia hakita ke pajba ke babun ke don ke bahaying jong no ruspa ro hangto bat kim snausi ke bahaying jong no ruspa dai namar kata ka dau Yesus Kristus syam lala banyathu ya ke kerteng jong no ruspa te prabingit ondani iba udon kila yap paro arngut layo uwei udon hasadem jong Abraham uwei pat udon hadu jok ting ke basar kai uno ruspa bat uyo yau au ya o Lazarus obaduk obasyong hakikat ke mit ke jong udon hasadem jong o Abraham hakata ko por lakarpat ya Abraham bau no Lazarus unwan ban ai ban bia hakis centur ke jong o Henry syam la ban yo lat ong Abraham yu long namar pa ki bawan hangne ki bio let hang tai bat ki badon hang tai ki bio bawan hangne o ka basar khai une ubreu urespa ula kerpat yo Abraham ong ailat dengan sesisin ngan let sapertai ngan let ya kendu ya ki para ki men ke jonga bangapen ken mau ya ki baki dei ban kala ka bamut ki dei ban im ya ke jikim ka bapa ka bapa skau pa yo blai hare Abraham ong long kumta la le kumta bat habangi pule ya ke tin ke jong lagi perkat para pengit yo Yesus Kristus ulayap halo jang geding kena latep ya o hajing tep hadin lai sni lai mit ula mi pat na ke jing tep bat uladon sau pau tali kisni hasla jang pathai udang let yalap udang let yakandu ya kisenran ke jong o bat lakat taro hun ki priu kim syam lala ban kala ka bamut ban diam ya u ko munong padi beita chamki dai namar kata kadau ko para bengit pe jungau Yesus Kristus pahadu kini kisni ke pamanta o Yesus Kristus udang wat ya kita ke rangba ke bakandai mut bat komjo na ke banta kita ke rangba ke bala jakno ke bala yo ya ke jingpenin ke bala yo ya ke jingkar ko ublai bawat na ke banta jongki hadu kena ke klip mat jong kena ke por ke pamanta habangi don kam ni ong Yesus habalado ladep ke kampat ngimkan mau syuk yau Yesus Kristus ngilong ki paralok jong kita ki kendai ngot
handrai ngi kum ki banget ki jong try ka badon kam ha ka jing im ka jongi ka bandon ka jing songo bandon ka jing pendon burom yo play kadon ka don kam bandon ka jing syakhi ya ka kerteng ka im ka jong try ha ka jing im jong ubanget lada om don ke jing skengo lada om don ke jing yaro lada om don ke jing pla ya ke tin ke jong ble ya ke jing im ke jong u te kata ke jing im ke jong u ka long kom ka ris yap bat hangta ka long pau soitan usong haris yap o soitan ke himau soitan udan hangta bat onda ka long kum ta suki suki kin poi ha ka tojok ting kabalong ka jengkut ka jong soitan bat namar kata ka dau ko prab ngai pe jongi tongin kala ka bamot in pai sau Jesu Christ ngin wan ban wat hi yo Jesu Christ kom bangi wat ha ki por ki bamensua ha ka por ka bangi jinjar ka por bangi sitom ngi wan wat hi yo Jesu Christ ban yo pian ya ke jingkar ko ka jong u kham tam hakum kane ka por ka ba menta tegek tin ka jong ble ka ba ong ka ba khatdo ka ba ngakwa ban pen kan mau tek ban pule deng jengi bat ban pen kutno ya kane ka jingir selok ka ba lengko cengah kane ka por ka ba menta kalong na ka sithi ka ba or ka jong Petros ha kalonong ka ba dengkong ka khot ka ba shipho bat ka ba khatwei ka ba ong kumne ke tin ke jong ble na ka sithi ka ba ar ke jong Petros ha kalonong ka ba dengkong shipho bat khatwei ke ong kumne ke tin ke jong ble naba punta ko parabangik to pin kham yale minot ban pelong skem ya kata ke jingkhot bat ya ke jingjik ya phi namar hapi yaile ya kine ki ek ero pin om jenthut lano lano ro namar punta on ai karhai e hapi ya ke jingsut sapo kata ke hima bom jikot utrai bat unong pelim jongi o Jesu Christ o blem yo ban ker kho ya kene ke kantin ke ba im ke joko ke ba yo ban sulak lengkot hap deng jong phe ki para banget peit ka ba ke tin ke jong blai ko ang bangin yo ban long om utau rangba o ba wan phai sau Jesu Christ nong Samaria ban man ai ngo yo blai wat ai ba ke jing im jengi kan yo ban long ha group ki ba khandai ngot ke bom don ke jing ngo yo blai ke to blen yo ban ker kho na ka banta ka boram ka jong amen. Bless you, Pastor. Nam da gakhtien ka em ga jong blai. Thank you so much, Pastor, for the message that you have shared upon each one of us, and I hope all of us are blessed. Ngej kam ni paro ngi ban ma de gajing ku leng ba gakhtien ka em ka playo ba de sa ma preng jangi bi we ken ka por ka manta de tongi ne duai da ba ngi nang san ha gakhtien ka jong blai kum ba ka khubor ka bang le asngo ha kene ka step ka manta bagin pai show play ngin wat yo play tongi ne duai lang ba kene ka khubor kan nong ka chingai men seming ha preng kene ka pandemic ka bangi sham. Let's pray together for the word that we have heard, that God will bless, that we will be able, He will strengthen us, that we will be able to move on in this pandemic. We will be able to live a happy life in the midst of all these
lockdown that we face. Let's pray together. Hallelujah, hallelujah. God, we want to thank you for the word that we have heard through your servant. We want to thank you, Father, and we want to pray to you that you will bless each one of us as we have blessed so much through your word. God, we pray for your servant. May you bless him, the one who delivered your word. We pray that you will continue to bless him in the coming days as he continue to serve with the believers there at Krugajhar Church. God, we pray that you will use him. He will be able to work harder for your glory, Father. We pray, use him powerfully for the extension of your kingdom. And for each one of us who have heard through the message, God, we will be able to exercise our faith, and we will be able to draw closer to you and go back to you in our everyday life. Thank you, Father. Thank you for everything. In Jesus' name we pray and ask. Amen. Let us receive the benediction. And as we wind up the service, may the grace of the Son Jesus Christ, the love of God the Father, and the sweet communion of the Holy Spirit, may the three-in-one will rest and abide with each one of us, now and forevermore. Amen. Praise the Lord.